Shalom, menjuah-juah man banta kerana seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, tetap semangat seitun. Makaikan kesempatan si berikan di bata man banta. Jumpa kita ibas jambu seitun ta sekelenda, pemurau te tedeh, arah kata di bata sini orati kita. Mkap ibas Roma 10:2 ayat 10:2 bagenda nina. Merialah atendu ibas kam pengarapan. Megenggenglah kam ibas kini serando. Jana ertotolah kam mandibata la ngadi-ngadi. Sehijenda penggenta meras kitar toto. Bujur o Tuhan di bata. Malam dingin meriah kal ukur kami. Gejapkan ras ngidah pengarak-ngarak du sila pernah erleka empak kami. Tetap kami itegu-tegu du o Tuhan di bata. Tetap kami itemani du. Terlebih ibas warenda Tuhan. Ngaku kami lah boleh gegeras pemata ibas kami. Guna ngalakan kena perbeben sire ngerim-ngerim kami. Maka sampati kami o Bapa, ajari kami, ngerana kaman kami arah katandu sinti nari i orati kami. Pentakas kam katandu enda kubas pusuk praten kami, gelah ngasup kami makai kenca i tengah-tengah kegulun kami. Maka kami bantu jadi pemenang, ibas krina perbeben sialakan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas peribahasa Indonesia lit bagenda nina. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Adi sitari enda kubas kegeluhenta, maka ijenda itegaskan, maka ibas perdalanan kegeluhenda, gunandatkan ketenangan, gunandatkan kesenangan, maka harus lid perjuangan di tengah-tengah kegeluhenta. Simulai lebih sada perjuangan perbeben simberat, maka dungna pagi kita perani ulih krina latih ta ndube. Ibas sada keluarga seitun lid 4 kala anak peranana. Ras bapa i tengah-tengah keluarga enda merincukal meteh ugakin situhuna sifat anak-anak na endandai adi se manbana sada perbeben. Maka ipepulung na anak na simpandai manbandu 4 na kuberikan tugas guna natap ras bagai pe ngukuri kaisi terjadi ibas batang i tengah kerangan emkap batang pir nina. Tapi kusuruh kam rikutkan musim silit i tengah-tengah kutanta. Pas kakin artina keluarga dandai tading ibas kuta silit je 4 musimna. Lit je musim dingin, lit ka je musim semi, lit musim panas, ras lit ka je musim gugur tapi musim rontok. Maka ibas musim dingin dade isruhna anak-anak sintua kukrangan meriksa karena batang pirndade. Maka tatap anak-anak sintua dade kupeikan batang pirndai go melengas
menam-menam mate lalit kegeluhenna. Ras ita tak pe mejingkal. Bali rasa da juma simbarung meseng. Maka ibas waktu si berikutnya ka isuruh perbapan na indaka anak-anak si peduakan. Ibas musim semi ku tengah kerandai. Idah neje batang pirndai meratah kal sikap kal mantatapen li je kegeluhan li kaje artina arapan gunandatkan ulih arah batang pir enda denari. Maka man anak nasi petelukan isuruh na anak nedendai berkat kaya ku kerandai idarami na batang pirndai idah na batang pirndai ngomlai erbunga. Ibas musim panas nandade gonti sinari banci artina ibuat buahna sihkal jilena bauna kalpe sihkakal rimna malam ate kalak sinatapsa. Maka mananak si pempatkan isuruhna ibas bulan entah pa ibas musim gugur entah rontok ije ko peken ngomulai musim panen sebab bulung-bulung gondabu hiat tading buah nanaring. Makam ji lekal mantatapun krina nggo artina mulai tasak buah pir endandade. Maka ngecai pepulung bapa naka mulia anak nedandai ngoi katakan na krina kai sidat na hasil nandai bagi si nomor sada nomor dua ras nomor telu itu rikena. Tapi reh nina si pempat kene nandai labo tuhu kai pesi katakan sina-sina ko erbual kak biaya nina. Sebab ibas musim rontok ndai pirndai ngor buah mejile ngor tina banci man pangan sikap kal artina natap sape nina. Jadi salah nge kakak koina artina ngenilai batang pirndai nina. Reh nina setundai lang nakku nina payo krina si katakan due. Tapi si beda mekap musim kam natap batang pirndai nina. Kopeken senina rasturang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kadang sada-sada hal ibas kalak jelma labau banci artina ban jadi kesimpulan adi sidatkan misalkan perbeben ibasia sehartina kegeluhna pe bagi kapagi ia tetap lang sebab krinana dalani proses tapi prosesnya harus ilaluina sebab la mungkin lid artina bunga adilakin artina batang pirndai lebih ngalami proses ibas musim dingin dade. La mungkin lid artina buah si ranum si bancipan adilakin lid ndai artina musim semi musim berbunga sincidahkan bunga si mejile. Kita pe bagaimana i tengah-tengah kegelunta. Entah megati sakal nge kita ibas ngalakan perbebene. Siakap artina lanelit serpang pula. Siakap artina bagaimana seterusnya kegelunta. Padahal adir lajar kita arah batang pire endandai singgelo ibas 4 musim endandai enda banci jadi semangat entah pe memotivasi semangat seitun ibas ndalani wari-wari kegeluhna. Ekap makau suri katakan
Seitun tetap semangat. Enda nuduhkan maka lid artina pergegeh man seitune. Maka ibas masa tua seitune pe banci denga tetap jadi berkat man anak jabu man keluarga sima-sima raskai sidebanna. Ara ogen tandai jelas ndai ikatakan senina rasturang nina meriahlah atendu ibas kam pengarapan. Megenggenglah kam ibas kini serandu. Jana arto tolah kam mandi bata la ngadi-ngadi. Bagi batang pirndai maka ia banci tetap artina geluh. Mulai kin artina lanelit artina menam-menam lanelit kehidupan ibas awalna. Seh artina ia menghasilkan buah arguna dengan man kalak sideban. Tapi adiwas awal nandai pe artina lanelit semangat, lanelit pengarapan man batang pire endanda ada gunar buah. Maka kuakap nggo selesai. Adi cerita nggo di end nina. Lanelit kisinambungna. Tapi lah bagai batang pire endanda artina tetap yang geluh. Amina situasi pe ibas pasai cukup menyulitkan. Artinya arah kata di batandai tetap kita pengarapan. Tetap kita artinya ngejapkan makalit situhuna sura-sura di batai tengah-tengah kegulhenta. Kuakap adi jelma, adi seitun, skala seitun nggoka misalkan gegah nape bagi kurang, entah fisik nakin pe lane kabo bagi biasa kal semangat nakape kurang, ya kuakap lane bo kaipe banci siban seitun enda. Tapi ya dibas ndalani kegulna amin nagia lit kekurangan ibasia tempat-tempat lane lit gegah ibasia. Tapi adi ia berprinsip maka hati yang gembira adalah obat. Maka pasti kerina kelemahan-kelemahan dagingnya iubahkan jadi sada kekuatan. Batang seitun singgo melus ndai. Ia tetap bertahan. Raseh musim berikutnya ia banci bangkit. Berubah. Raseh akhirnya ibas musim rontok entah gugur. Ia berubah 180 derajat. Dari lah menghasilkan lah berguna ibas awalna, tapi ibas akhirna ia cukup jadi berkat man kala sideban. Bagai pendai katakan maka jana ertotolah kam mandi bata la ngadi-ngadi. Jadi labo artinya hanya cukup pengarapan. Labo hanya cukup megenggeng, tapi harus kepeken ertoto. Ertoto artinya berkomunikasi res Tuhan. Mindo pendapat mandi bata, so iya kap artinya ulu gegehe. Ngau adi sideheri mekam du ulu kegeluhne. Mamlala me artinya kegeluhne entah pergegehe man banta. Kuakap adi skala semua sia. Adi deherina sumber lau ras inem na lau maka ia pasti besu lanai ia muas. Tapi adi sirangina sumber lau maka pasti ia reh muasna. Ras mungkin pe bancikange artina ia mate erkite-kiteken lanai lid artina ia lau kena asupan minuman entah cairan kubas tubuhna. Maka man banta krina seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kata enda tuhu-tuhu artina ergegeh. Tuhu-tuhu jadi perjemba man banta ibas ndalani keglunta. Memang ndai ikatakan maka krina manusia singgelui tengah-tengah dunia pasti mengalami kiniseran. Pasti mengalami perbeben. Lali sada pe jelma ku tengah-tengah dunia dia tubuh ia tenang-tenang saja. Ia artinya ongkang-ongkang kaki saja. Lepas nakan naraskai sidebanna.
lang. Krinana artina ngalaukan tah ngalakan perbeben-perbebene. Sebab di bate sendiri ngizinkan perbeben jadi di tengah-tengah kegeluhan krina tinepana. Tujunna kai? Tujunna gelah tinepane metah. Maka kopekan labali gegeras pemetah ibasia selain gegeras pemetah ibas di batanari. Jadi krina kita ngalaukan perbebene. Hanya uga kita nikah pisah. Apakah kita ibas hadapi perbebene dandai? Kita megenggeng talam. Dai pohon arada ia megenggeng. Laya mate ibas musim dingin dadai. Tapi ia tetap berusaha mempertahankan diri selepas musim dingin dai. Bengket kubas musim semi. Bengket kubas musim panas. Rasa ia menghasilkan buah ibas musim gugur dai. Luar biasa senina rasturang seitun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Ay maka sibahanlah kai sidat kita pelajaran arah kegeluhan batang pir endan dadai. Ay jadi pergegeman banta maka ngasut kita dalami kegeluhan ta. Kita tetap jadi berkat, jadi pasu-pasu. Man anak jabuta, man keluarga ta, krina rasima-simata gelarah kegeluhan tape terpuji gelar di bata. Kita dengar banci jadi berkat mankala sideban. Maka neng kami tetap semangat setun. Ibas ndalani wari-wari kegelunta. Tetap kita ngejapkan ras nidah kuasa di bata pasti nampati kita. Haleluya. Mari ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata. Ngoy bagikan kami katandu. Kamda gay sinamakan katandu enda kubas krina pusuh perhatian kami setun. Ras kami si pekena-kena si peturah katandu enda Tuhan ibas pusuh perhatian kami. Gelah bagi sinuan-sinuan. Banci turah buru. Rurat meteguh. Later undu. Bagaimana Tuhan yaminkan kami katandu enda. Jadi remai tengah-tengah kegelung kami. Gelah kami menang. Ibas ngalakan perbeben sir ngerim-rim kami. Ras gelandu permuliakan. Ibas gelar Tuhan Yesus kami toto. Amin. Sehijanda perjumpaan setun. Jumpakah kita ibas kesempatan sir Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.